Uzaludna je teza, znate, grupe koje se naziva zajedno za Dinamo pa i nekih udruga o borbi za takozvanu transparentnost, pa im to opravdava pojedine postupke, pisanje pojedinih institucijama i tako dalje, kojim se oblatio crnio Dinamo kao klub koji je transparentan na poslovanju, kad je već odavno poznato, a vi ste to više puta naveli, da je Dinamo kao sportski klub najčešće kontrolirana sportska organizacija u Republici Hrvatskoj, mi smo to provjerili. Te da su sve državne institucije više puta detaljno izvršile uvid u poslovanje i nisu nađene nikakve negativnosti. Izvještaj o poslovanju kluba nalaze se danas, kao i svaki 6 mjeseci redovito u službama Hrvatskog nogometnog saveza, Ministarstva sporta, Gradskog ureda za šport i kulturu i dostupni su svim ovlaštenim osobama. Zar njihova teza o borbi za takozvanu demokratičnost u radu kluba uključuje i grubo kršenje zakona Republike Hrvatske, huliganizam, isticanje nacističkih simbola, vandalsko ponašanje u inozemstvu te bacanje pirotehnike kojim se ugrožava život ljudi? Ako je to tako, onda ja to ne mogu tako definirati. Naravno da nije. Umivenost njihovih zahtjeva ne može sakriti stvarnu čud i namjeru onih takozvanih dijela navijača koji igraju neku svoju utakmicu na stadionu i ugrožavaju ogromnu, ali šutljivu većinu koja se grozi ponašanja. Kad smo već kod ugroženosti, samo jedna mala digresija. Gdje su sad ugroženost ljudskih prava od strane Hrvatskog helsinškog odbora koji se tako odlučno i promptno bavio problemima povrede ljudskih prava u utakmici Hrvatska-Izrael? Zašto se nijednim činom nije oglasio pučki pravobranitelj koji je također u nebrojenom broju slučajeva se u nekim problemima u sportu pojavio sa stavom i mišljenjem o povredi pod navodnicima prava? Kad smo već kod javnosti i osviještenosti o pravim činjenicama, molili bi Hrvatsko novinarsko društvo da u ime istine činjenica zauzme stav o huliganizmu na sportskim stadionima putem javnih glasila gdje se na potpuno nerazuman način u nekim od njih toleriraju ispadi navijača za opasku po takozvanim manjim simpatičnim neredima. Gdje je ta gospođa dječja pravobraniteljica koja se javno uvijek javlja u situacijama kada se vrijeđaju malodobna djeca javno, a u ovom slučaju imali ste i prigodne vulgarne pjesmice, izricanje doista vulgarnih asocijacija na djecu čelnika, a od njih i od takvih ljudi niti glasa ni traga. Dižemo glas jer očekujemo od institucije države da napokon preuzme odgovornost za ono što im je zakon jasno propisuje. Te da ta jedna uljuđena većina želi mirno i bez ikakvih problema gledati i ukljati se oko utakmice i jednostavno kao i sve nas zanima radost nogometne igre i uživanje nogometnih utakmica. Imali bi puno toga još za reći, međutim, čisto za kraj, nije ova presica nastala kao posljedica samo događaja koji su se desili prije 2 dana. Nije ona nastala kao posljedica brige za, kako se kaže, miran život naših zaposlenika. Radi se o jednom ozbiljnom problemu koji je izašao iz redovnih okvira, on ne traje od jučer, on možda može dovesti do tragičnih posljedica. Ova raketa, ova pirotehnika je nešto što je zapanjujuće i zastrašujuće. Mi smo već dobili veliki broj telefonskih poziva i upita od različitih navijača, roditelja ove djece koji su upravo zaprepašteni činjenicu da se tako nešto može desiti na stadionu. Mi apeliramo i dižemo glas danas, uvjereni kako se stvari definitivno može napraviti dok stvari budu prekasne. Ja bih dao sad riječ Miljenku Sakomanu, on je naš, ja bih rekao, oficir za sigurnost ili šef za sigurnost na stadionu i ovog stadiona koji će vas upoznati sa nekim detaljima vezanih za i samu primjenu zakona, a naravno i oko imovine kluba. Evo prije, ja sam pričala prije nego što mi neko krene, možete se samo zamijeniti za sjedala radi mikrofona. Mijenjaju se. Pa evo, ja bih slobodno rekao, dragi moji prijatelji, s obzirom da se družimo već dugi niz godina, moram priznati da sam izuzetno žalostan, tužan, što u ovom trenutku s vama ne pričamo o izgradnji stadiona, o krovu, uređenju prostorija, nego pričamo o ružnim stvarima koje se dešavaju na našim sredinama, na našim stadionima. Kao što je rekao glavni direktor Damir Urbanović, kakva nam je predala čašu je ta raketa koja je stavljena na subotnoj utakmici. I samo zahvaljujući dragom Bogu nije nikako zlijedilo ili nije došlo do nekakvih tragičnih posljedica. Ja moram priznati da sam neugodno iznenađen sa ponašanjem dijela navijača sa sjeverne tribine, koje ja ne bi nazvao dežurocima,
ne bi ih nazvao navijačima Dinama, koji sustavno uništavaju našu imovinu, uništavaju imovinu grada Zagreba. Na svakoj utakmici dovode u opasnost doslovce svoj život i živote svih onih koji sudjeluju na nogometnoj utakmici. U zadnjih par utakmica sa sjeverne tribine u teren se bacaju baklje, eksplozivne naprave, rakete, bacaju se prema našim igračima, prema djeci, prema sakupljačima loptiju koji su oko cijelog igrališta. To su Dinamovi juniori, kadeti. I samo pravom slučajnošću nije došlo do nekakvih tragedija. Kako je Građanski nogometni klub Dinamo dužan kao korisnik stadiona, kao organizator nogometnih utakmica, provoditi zakone Republike Hrvatske, a tako i zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, isto tako poštovati pravilnik o sigurnosti na nogometnim utakmicama, kao i novo napravljeni akcijski plan Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je nulta tolerancija za bilo kakvim vrstama pirotehnike, vrijeđanja po bilo kakvim osnovama, nasilju. I ono što je meni izuzetno iznenadilo na subotnju utakmicu, to je isticanje nacističkih simbola na sjevernoj tribini. Prinuđeni smo sa državnim organima uvesti red na tribini stadiona. Isto tako smo od UEFA upozoreni da ni oni neće tolerirati više bilo što od ovog što sam ja gore naveo. Nakon jučerašnjeg sastanka sa zaštitarskim tvrtkama i policijskom upravom, mi smo spremni reagirati i početi provoditi zakon. Isto tako moram naglasiti da Dinamo, pa mene osobno, zovu navijači našeg kluba koji se zgražaju na potezima tih pojedinaca sa sjeverne tribine i mole nas da poduzmemo mjere sukladno zakonu kako bi se oni mogli ponovo vratiti na stadion. Na kraju, ja bih u svoje ime, u ime našeg građanskog nogometnog kluba, zamolio sve navijače, ne samo Dinama, već sve športske zaljubljenike, navijače svih hrvatskih klubova, na fer i korektno navijanje na svim športskim borilištima, te ih pozivam da sljedeći utorak dođu na naš stadion, da svi zajedno navijanjem, športskim navijanjem, pomognemo našoj hrvatskoj reprezentaciji u športskoj borbi za europsko prvenstvo. Hvala vam. Pitanje, da. Može krenuti s vašim pitanjima. Koje su konkretne mjere koje kanite poduzeti? Rekli ste da ste imali sastanak, da ste neke odluke donijeli, kako ste postavili sad? Pa, to možda pitanje za Miljenka, ali vrlo jasno. Ono što zakon propisuje i što zakon, budem se ja najmano bez brige. Ono što zakon propisuje, što zakon govori o obavezi organizatora. Ma gledajte, ja sam si naravno tu pripremio veliki broj opaski, ali činjenica je, mi smo organizatori jedne sportske priredbe, prema zakonu imamo obaveze. Ne možemo mi bježati od odgovornosti da u okviru sportske priredbe mi moramo činiti sve da se ne dođe do eskalacije nasilja. Ali smo nemoćni ako nemamo pomoć institucije države. Mi moramo i hoćemo, naravno sukladno ovim odredbama koje postoje o zakonu o sprječavanju nereda na stadionima, u preventivi učiniti puno toga. Ali ova preskonferencija je apel onim zdravim snagama Bad Blue Boysa, onim normalnim navijačima koji doista žele na utakmicu doći radi navijanja. A nema veze, neka se oni izražavaju svoje nezadovoljstvo sa bilo kojim osobom u klubu, neka viču protiv bilo koga, međutim, samo nasilje, samo vulgarno navijanje i čak i ova pirotehnika, to je nešto što definitivno prelazi granice ne samo dobrog ukusa, nego i ugrožavanje života. To je ono što je sigurno definitivno nešto što, pitali smo stručnjake, znate, nije to baš jednostavno. To da vidite, pitajte vašu kolegu kako je, on je nažalost završio na sudu zbog naknade štete, kako stvari izgledaju kad se ta baklja dođe na kožu. Prema tome, želimo vas i javnost upozoriti da se ne mirimo s situacijom kakva je trenutno. Želimo poboljšati sigurnost na stadionu, želimo uvjeriti i apelirati na razum onih snaga i u Bad Blue Boysama, svih navijača, da se jednostavno izbjegne ovakve ekscesne radnje i da se naravno u ljudi
čitava ta priča po stadionu, jer ako neko vrijeđa 45 minuta i uopće ga nije briga koji je rezultat na utakmici, onda je svima jasno da su neki drugi motivi, a ne dolazak na utakmicu. Ali bez daljnjega vi ćete vrlo brzo biti upozoreni i upoznati sa mjerama koje će biti poduzeti. Evo konkretno, ja ovo neću još okretati prema vama, znači to su izvješća iz 4. policijske postaje o osobama koje su privedene prilikom trganja sjedalica na tribinama, protiv koje ćemo mi povesti, odvjetnici povesti postupak. I isto tako za ostale koje u ovom trenutku nema. Znači, Za gospodina direktora, tu ste sad po puno stvari elaborirali, između ostalih u inicijativi. Me zanima, rekli ste da imaju skrivene namjere, o čemu konkretno mislite? Zajedno za Dinamo inicijativa. Pa nisam rekao da imaju skrivene namjere, nego imaju one namjere samo njima poznate. Naime, ja osobno nemam apsolutno ništa protiv bilo kakvog konstruktivnog i razumnog prijedloga koji je usmjeren za boljitak kluba. Međutim, kako tumačiti da se dešavaju ovakve nemile scene, ovakvi neredi, a u isto vrijeme stižu u institucije države uljuđeni prijedlozi o tome kako su oni spremni na suradnju i na kompromis, odnosno razgovor sa klubom. To je nešto što definitivno jedno ne ide s drugim. Ja zbog toga govorim o tome da oni imaju neke svoje očigledne namjere kad se ovakve stvari dešavaju unutar vlastnih godina. I na njih apeliram, pa i apeliram na sve zdrave snage da raščiste stvari među sobom. Još jedno, ako mogu, rekli ste da govorite u ime 9000 članova kluba koji podržavaju rad uprave. Pa onda mislim, zar ne bi bilo najelegantnije rješenje da uvedete to o čemu se priča zadnjih godinu, dvije, pa da se vidi, znači jedan član i jedan glas podržavaju sjajno, ako ne. Dinamo se vezano za to, odavno za glas imamo statut, imamo svoje akte i djelujemo po njima. Dok se neće promijeniti, djelovat ćemo ovako kako statut kaže, niti nikakav problem. Koja je ukupna šteta kad vodite evidenciju? Pa ne znam, Dinamo platio, ili imate cirka? Negdje oko 1 milijun eura. Teško je reći, znaš, to su imaš od onih sitnih malih kazni od par hiljada eura koje naplaćaju, do ovih velikih drastični. Slično se protiv Temišvara smo imali naknadu štete da smo morali 150.000 eura poslati u Temišvar radi popravka njihovog stadiona. Tražili tako nešto da Aksa možda? Obzirom da je onda bila šteta. Jesmo, dogovorili smo se, mislim. To je uvijek, nije to problem plaćanja ulaznice se na to dogovor. Međutim, ovdje se ne radi, to se radi o minornim iznosima u odnosu na velike štete koje se naprave, koje naši navijači naprave, ali pazite, imate tu direktnu štetu, imate posrednu štetu. Ta posredna šteta je jedan narušenje ugleda koji imate jednu predrasudu koji dolaze sportski djelatnici iz Europe kod nas na stadionu, kad napravite mali incident, oni vam opale takvu kaznu da vi ne možete apsolutno ništa. Nema tu smisla se žaliti. Imaju fajl od 90. na ovamo, gledaju svaku sitnicu, svaki detalj, a i sad kad naravno se desi lovo i sa paukom, sad su svjesni da jednostavno stvari eskaliraju izvan stadiona.